Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ñukanchik Dios katawka shutikunatami charin. Chay shutikunamanta shukmi Jehová Jireh nishka. Kayka nishaninmi mandak Diosmi tukuy ministishkata kunga. Achka kutin ñukanchikpakka hawallami kan. Y a Dios ñukanchikma imalla kushkakunapi yuyta shunguta churashpa sakirina watashkashina. Kungarinchikmi maymanta tukuyta chaskikushkata. Son pasun imanalla, huyak Dios bendiciachun. Pagi chaskishkamanta chikanchishkamanta kay tiempo ta, y a Dios pakshimita rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka kikinkunawan rikushun,
ñukanchikman karaq, ñukanchikman ima ministishkata kuhka shukllamanta shamuq kashkata. Yaya Diosta mañashpaka ñukanchik riqsirimi Yaya Dioswan. Yaya Diosmi achka poderta kushka mañanapika. Chaymantami Jesuspak yachakuqkunaka mañanata yachachichun mañarkakuna. Mana mañarkakunachu predikanata yachachichun. Mana mañarkakunachu pi mana ruripaqkunata runata yachachichun. Ashtawanpish imashina mañanata yachachi nirkakunami. Kikin ñuka shuk apanakuyta Yaya Dioswan mashkanchik, chinallatik ñukanchik ima ministishkakunata apanchik shuk pakalla lugarpi paywan rimangapaq, Dioska uyangami. Mañaqmanka kungami, mashkaqka hapingami, kayaqmanka paskangami. Ama sakishun imakunapish chasnallatik katichun, mana shuktiyashpa, mana musukyashpa. Yaya Dioska musukyachishaninmi. Shinapish kikin ñukami shuk pakalla lugarpi paywan rimangapaq mana tandanakushun ninchik. Kunanka ñanishkashina rikushun tukuykuna riqsishka hawapacha ñukanchik yaya Padre Nuestro mantami yachashpa shamunchik. Kunanka yachashun punllanta karaq shinallataj kunanpish mikunata karaway nishkamanta. Kunanka allimi kikin ñuka entendina yachanakanchik Yaya Diosta mañanapika kay shimika maypitik kan. Manda Jesuska paypak yachakuqkunataka punllanta karaq shinallataj kunanpish mikunata karaway nishpa mana kallarinchu Diosta mañanapika. Tawkakunami ñukanchikka kay ordenta shuktiyachishun ninchik. Ñukanchik ima ministishkakunatami kallaripi churanchik. Mana mañanchikchu Jesucristo yachachishkashina, Jesucristo ima ordenpi churashkashina. Kallaripika mandak Diosmi kanman tukuy ima ministishkata kuhka kan. Payllami yaku ñawi shina kan, maymantami lluqshikun tukuy ñukanchik imalla ministishkakuna. Chaymantaka charinchikmi tukuy imakuna kay mundo kay pachapi Yaya Dios kushka, Yaya Dios bendiciashka, Yaya Diosatik ukupaytukun imashina ñukanchikman kunata bendicianata. Tukuy chaykunaka kay tukun kushki, trabajo, shukti gentikuna kaymi kan ñuka ministishkata kunkapaq. Shinapish kikin ñuka yachana kanchik shukllamanta tukuy shamushkata. Yaya Diosmantami tukuy shamun. Yaya Dioska shuktiyachitukun, kuyuchitukun, chingachitukun, ima shuktikta atarichitukun, Yaya Dios aqllaytukun imalaya kikinman ñukaman bendicianata. Shinapish kallaripika ñukanchik yuyipi charishun entendishun shukllamantami tukuy ñukanchik ministishka kashamun y chayka manatik tukuringachu. Chashna kaqpipish wakinpika ñukanchikka Yaya Dios bendiciashkakunatami ashtawan hawapi churanchik. Y chaymi kan roshkalla Dioskunata adorana shinallataj. Imamanta Yaya Diospak shimi Bibliapika rimakunmi roshkalla Dioskunata charinaka kawsaq Diosta ladomun churashpa shukti imakunata Diospak randi churana. Wakinpika gentikunaka ñukanchik ministishkakunata kuchun nishpaka imakunapimi ñawita churanchik. Shinapish kikin ñuka entendina kanchik kawsaq Dios kashkata ruraq Diosami tukuy kan ñuka ministishkataka kuhkan paymantami tukuy shamun. Chay kawsaq Diosmanta, chay mana ruraq Diosmanta. Chaymanta ima bendicionkuna mana ñukanchiktaka mandana kanchu, mana ñukanchiktaka charina kanchu, mana ñukanchiktaka manchachina kanchu, mana ñukanchiktaka hatun llakimu kachana kanchu. Salmo 104 pi rikuytukunchik Yaya Dios imashina kikin ñuka ministishkata kuytukushkata paymanta tukuy shamushkata. Verso 10 pi rikuytukunchik nin kanmi urku chawpi waykukunata richun hatun yakukuna lluqshinata rurashkanki. Verso 14 nin kanmi animalkunapaq hiwatapish gentikunapaq mikunata fukuq granukunatapish wiñachinki. Verso 15 gentikunata kushichik vinopish ñawita achigachik aceitepish mikushpa kawsana granupish kanman tamari tiyan. Verso 27 nin chay tukuy animalkunami mikuna horaspika kankarachun suyankuna. Tukuy kaypika rimakunmi mandak Diosmanta mana kaqpika ima mana tiyanmanchu. Hatuna tiendakuna mana tiyanmanchu. Kutana molinukuna mana tiyanmanchu. Maypi aychata hatuqkuna mana tiyanmanchu. Kayka nishaninmi wiñachina corralkuna, michina pambakuna tiana kashkata ima wiwakunapaq. Shinallatik rimakunmi yuyachikunmi muyukuna tiana kashkata tarpungapaq, chaymanta kusichankapaq. Tukuymi Yaya Diosmantasham chashna kaqpika kikin ñuka Yaya Diosta anchuchinchik
muyutami anchuchinchik, Diosta anchuchinchik, allpatami anchuchinchik, Diosta anchuchinchik, tamiatami anchuchinchik, Diosta anchuchinchik, intitami anchuchinchik, Diosta anchuchinchik, mikunatami anchuchinchik. Ima mana tiyanmanchu maypi randinkapaq, maypi hatunapaq, chasnakaqpika entendinami kanchik ya Diosmantami tukuy shamun. Ya Diosmantami tukuy shamun, ya Diosmi karaq kan, chaymantami nin ya Diospaq shimipika, payta manchaqkunaka yachankunami maymanta tukuy shamushkata. Salmo 34, 8-10 kama nin, mandak Dios chasna alli kaqtaka kankunatik rikuychigari. Paypi shunguta churaqkunaka kushikunmari, mandak Diospaqlla kaqkuna payta manchaychigari. Payta manchaqkunapaqqa ima mana illanchu. Malta leonkunapish mikunata mana hapishpa yarikaywan purinmi, ashtawanpish mandak Diosta manchaqkunapaqqa ima allikuna mana illaq chayanchu. San Mateo capítulo 7 verso 7 manta 11 kamapish Diospaqshimi nin, Diosta mañaychik, payka kungami, mashkaychik hapingichikmi, wasiyuqnichik payka punguta paskangami, pipish mañaqka chaskingami, mashkaqpish hapingami, wasiyuqniktapish yaykuchingami. Mayjan kankunataq tandata kanpaq wawa mañaqpika rumita kushkangichik, chalwata mañaqpika kulebrata kungichik. Kankuna mana alli kashpapish, kankunapaq wawakunamanka imatapish allikunatami kungichik. Hawapachapi kaq kankunapaq yayakarin payta mañaqkunamanka ashtawan yalli allikunatamari kunga. Kaypimi convidakun tukuy Diospaq wawakunaka paypaqman shamushun nishpa. Paymi tukuyta ñukanchikman kunga. Paymi arinirka kikinman ñukaman bendicianata, karanata, ayudanata tukuypi. Shukyayapaqman huchuyaqshinami huchuyana kanchik. Ashtawan rikuytukunchik San Mateo capítulo 6 verso 31 manta 34 kamapish kayta nin, chasna kashkamantaka imatatik mikushun, imatatik upiashun, imatatik churashun nishpa ama chayuyaylla kawsichikchu. Diosta mana kasuqkunami chayuyaylla kawsankuna. Ashtawanpish kankunapaq hawapacha yayaka, kankunapaq ima illashkataka ñami yachan. Chaymanta kankunaka yallika Tayta Dios mandashkashina kashkata rurashpa kawsanata mashkaychik. Chasna ruraqpika Dioska kankuna ima charinatapish kungallami. Chasna kaqpika kayaka imatik tukushun nishpa ama chayuyaylla kawsichikchu. Punllantami ima llaki kashpapish tiyan, chaymanta kaya punllapaqka kayallatakmi yuyari tukungichik. Ya Diosmi nin paypaq gentikunataka ama sustarichikchu, imatatik mikushun, imatatik upiashun, imatatik churashun nishpaka. Ama chayuyaylla kawsichikchu ninmi, mana kriqkunallami chayshina kawsankuna ninmi. Ashtawanpish ninmi kankunapaq hawapacha yayaka ñami yachan kankuna ima ministishkataka. Chaymantami nin, yallika Tayta Dios mandashkashina kashkata rurashpa kawsanata mashkaychik. Chasna ruraqpika Dioska kankuna ima charinatapish kungallami. Ya Diosmi nikun tukuytami charini, ima mana illangachu, ñami yachani kan imata ministishkata. Sinallatik kay versopika rimakun yuyachikunpishmi espiritual ñawpana kashkata, ima material, ima ministikunapaq ñawpapika espiritual ñawpana kashkata. Ñukanchik ima ministikunapaq ñawpapika espiritual rina kashkatapishmi kaypi rimakun. Sinallatik yuyarinami kanchik Deuteronomio capítulo 8 verso 11 manta 18 kama rimashkata. Diosta ama kungarichun kunashkami kaypika. Kankunata mandak Diostaka amataq kungaringichikchu. Pay mandashkakunatapish, willashkakunatapish, kishkachishkakunatapish paqtachichun, kunan ñuka kankunata mandashkataka chayuy paqtachishpa kawsangichik. Kankunaka saqsaqta mikungichikmi, shinallatak sumaq wasikunata shayachishpami chaypi kawsangichik. Chasnallatak kankunapaq vacakunapish, ovejakunapish achkatami miranga, kullkitapish kuritapish, tukuy ima shuktaqtapish achkatami charingichik. Chay tukuyta charishpapish paqta kankunapaq shungupi hatun tukungichikman, kankunata mandak Diosta paqta kungaringichikman. Paymari kankunataka Egipto llaqtapi kawsakuqkunapaqta rurashpa watashkashina kawsakunmanta lluqsichimurka. Chaymanta lluqsichishpaka hatun manchana sitashka pambatami pusamurka. Chay pampapika wañuchik kulebrakunapish, escorpión nishka kurukunapish achkami tiyarka. Yakupish mana tiyarkachu, shinakaqpipish payllatakmi hatun rumi hakamanta yakuta lluqsichishpa kankunaman upiachirka. Shinallatak chay sitashka pampallapitakmi kankunamanka kankunapaq ñawpa yayakuna mana riqsishka mana shuti mikunata kararka.
hipataka kankunallatak alli kachunmi, kankuna imashina kashkata rikungapaq llakikunataraq kacharka. Kankunaka pakta ñukanchik kay tukuy imalla charishkakunataka ñukanchik kikin makiwan trabajashkamantami hapinchik yuyankichikman. Ashtawanpish chaykunata charichunka, kankunata mandak Dios fuerzata kushkatami yuyarina kankichik. Payka kankunamanka ñawpa yayakunaman nishkata paktachinkapaqmi chay allikunataka kunka. Chaytaka kunan punlla ña rikukunkichillataqmi. Ashtawanpish kankunata mandak Diosta kungarishpa, shuktaqkunapaq Dioskunata katishpa, chaykunata kungurishpa servishpaka tukuykunami tukurinkichik. Chasnataq tukunataka kunantaqmi kankunaman willani. Chasnakaqpika amatij kungarishun kay verso 18ta. Mandak Diosmi poderta kun kikin ñuka ima charikyanapi. Chasnakaqpika maybaligmi ñukanchik ya Diosta kallaripi churana ñukanchik kawsaypi. Dios illaqpika mana ñukanchik punllata kallarinchikmanchu. Dios illaqpika mana charinchikmanchu imata, tukuymi ya Diosmanta. Shinashpaka kallaripika ya Dios kanikunmi, ñukami kanman tukuy ima minisishkata kujkani. Ñuka shutipi mañaqpi, ñuka mandana ukupi kawsaqpi, ñuka munayta rurashpa kawsaqpi. Ñukami apasha ashtawan alli lugarkunaman, shinallatak payllatikmi ñukanchiktaka sakinga, imakunapish shamuchu ñukanchik kawsaymun, mana kashpaka harkanga, kichunga ñukanchikta shukti lugarman pushankapaq apankapaq. Kaytami rikuytukunchik Primera de Reyes capítulo 17pi, profeta Elías, payka yakunaywan kashpaka ubyay tukurka. Chaypuwasha Diospakshimipi rimakun yarikayta charishkata cuervukuna mikunata apamurka. Ya Diospakshimi Bibliapi rimakun kay cuervukunaka mapa animalkuna kashkata. Chaymantami harkashkakuna karka Israel pueblo ama mikuchun. Chasnapish kaypika rikuytukunchik parlakunmi ya Dioska ima mana allitapish mapatapish ukupaytukushkata, mana kashkata ruqkunatapish ima oportunidadtapish Dios ukupaytukushkata kikinta ñukata bendiciankapaq. Chaypuwasha rikuytukunchik imami tukurka, chay larka yakumi chakirirka, ñamana yaku tiyarka. Chinallatik chay cuervukuna ñamana mikunata apamurka Eliaspaq. Kallaripika chay larkamanta yakuta ubyachun sakirka Eliasman. Shinapish chaypika kutin Eliaska amañarishka shina karka yakuta ubyankapaq, mikunkapaq cuervukuna apamushkata. Shinapish rikunchik chakirirka chay yaku. Chinallatik ña cuervukuna mana shamurka mikunata apashpa. Chaywanka Dioska shuk mushuk oportunidadta kushanikurka rikuchishanikurka. Achka kutin ya Diosmi sakinga ñukanchik kawsayman ima mana allikuna, ima llakikuna shamuchun. Ima problemakunata kachaytukun, ima llakikunata kachaytukun. Chaymanta ñukanchikta shukti ladomun pushankapaq, apankapaq, kuyuchinkapaq. Kikin ñuka paypaq mandana ukupi kawsakuqpi, pay mandashka shina kawsaqpi, pay ñukanchikpaq tukuyta kujkashkata entendishpa kawsaqpi. Achkakuna ñukanchik chay shina punllakunapika huchachinchik mana alli lluqshishkamanta, huchachinchik imamantatik trabajo illak sakirirkani nishpa. Shinapish ya Diosmi imata ruakun kikinta ñukata kuyuchinkapaq, shukti lugarman pushankapaq. Ama kungarishun kallaripika espiritualmi shamuna kan ñukanchik kawsayman. Chaytami rikunchik ya Diosta mañana kay Padre Nuestro pika, kallaripika ya Diosta allinina, paypaq shutita hatunyachina, ñukanchik yaya pay mandana shamuchun paypaq muni paktachun ninchikmi. Chaypaq washami kishpichik Jesucristo kay yachachin, punchanta karaq shinallatak kunanpish mikunata karaway kuway nin. Chinashpaka kaypika rimakunmi ya Dios bendiciaq kashkata. Ya Dios mantami tukuy shamun, paymi ñukanchikman tukuy ima ministishkataka kunata nin. Kay mundo kay pachapi mikuna, churana, ubyana, tukuy chaykunaka ministerishkakunami kan. Y tukuy chaykunatami ya Dioska ñukanchikman kushanin. Tukuy chaykunawan kushikuchunmi Dioska munan. Chasnakaqpipish kashkatatik rikukpika, achka kutin ya Dioska mana kutichingachu ñukanchik ministishkakunata. Sakinkami bendicianata, sakinkami kunata ñukanchik yayapaq wasiman tigrachun. Achka kutin ñukanchikka ima mana illaqpi alli kashpaka mana yurinchikchu mandak Diosta rikunata, mandak Diosta mañanata, mandak Diosta yurinata. Shinallatik katikpika ya Dios achka kutin mana kunchu ñukanchikta espiritualpi wiñachikushpa. Shinashpaka espiritualpi kikin ñuka wiñarichun nishpaka yakularkatami chakichinga. Cuervukunatami harkanga ama mikunata apamuchun. Trabajutami hichungi, kushkimi tukuringa. Tukuy kaykunawanka ya Diospi ñukanchik ñawita churankapaq. Shinallatik tukuripika tawka kutin Dioska mana utkakunchu ñukanchik ministishkakunataka mana kasushkamanta.
aychamunayta rurashpa kawsakushkamanta. Ñukanchikllatik qhariyashpa kawsakushkamanta. Mana kashpaka mana sakinga kikin ministishkata kikinpaktachun llakiman apana kashkata yachashkamanta. Shinallatik kaytapish yuyaypi charina kanchik. Tawka kutin Diosqa sakingami kikinllatak ima ministishkata paktachun ima munashkata paktachun. Shinakajpipish chayka shuk hutku shinami kanga kikinpak wakcha almapakka. Shinashpaka paymi sakinga imatapish mana apay tukuypakta kikin charichun. Kikin yachanga kama gentikunaka mana tandallawan kawsashkata. Shinanikpimi Jesusqa kashnanirka Dios kishkachishkapika runakunaka mana tandallawanchu kawsan. Ashtawanpish Tayta Dios rimashka tukuy shimikunawanpishmi kawsan ninmi. Shinallatak kaytapish nishanini huyashka uyakuna. Kaytapish yuyaypi charina kangi. Kan imalla ministishkataka shukpish mikunata munan. Paymi kan misi diablo. Misi diablomi tukuyta allichikun kikin ministishkata kutichingapak kungapak nishpa. Imashinami kishpichi Jesucristota pandachisha yuyarka. Kishpichi Jesucristomi chuskuchunga punllakunata chuskuchunga tutakunata ayunashka karka. Yarikaywan kakta rikushpami Satanaska nirka kambak allichishkata charini. Kan kayta ruri chaymantaka kanman kushallami. Misi diablo Satanaska chayta rurarkami Diospak churi Jesucristo ima huchata mana charikta. Chashnakajpika pay ningami ñukanchiktapish kikin Diospak churi kashpaka kayta chayta ruri ningami. Shuklaya kushkita charinatami charini. Shuklaya kikin munashkata paktanatami charini nin. Chaypakka kikinka Diospak munaytami sakinakangi. Asha kamalla. Kambak munayta, kambak llakita, kambak problemata allichi tukunimi. Ashashatami Diosta kungarina kangi. Asha kamalla ñuka nishkata kati, ñuka nishkata ruri. Chaymantaka ñuka allichishallami tukuyta nikunmi. Achka hintikunami chayshina tentacionta charishka y katishkakuna misi diablota. Paykuna kushkita paktangapak, trabajopi chaskishka kangapak, ima shuktikkunatapish rurashkakuna. Misi diablomi shuk tandata charin, imashinami Jesusman kushanirka. Shinapish Jesusqa imatatik nirka. Runakunaka mana tandallawan kawsangachu. Ashtawanpish tukuy Diospak shimimanta lluqshishka shimikunawanmi kawsanga nirka. Imatatik kayka nishanikun, ñukanchikka mana tandallata katina kashkamanta. Ashtawanpish ñukanchikka tukuyta kuytukuktami charinchik. Paytami katina kanchik. Paymi tukuy ñukanchik ministishkata kushanin. Tukuripika rikushun horariomanta. Kaypimi rimakun punllanta karak shinallatak kunanpish mikunata karaway nishpa. Kaypika ishki kutinmi riman kunan punllamanta. Punllanta karak shinallatak kunanpish nin. Mateo librupika rimakunmi yallika Dios mandashka shina y kashkata rurashpa kawsanata sustarina mashkana kashkamanta. Chaymantaka tukuy imatapish kushallami nin. Chaypa washami nin ama sustarichikshu kaya punllamantaka. Kaya punllallatik imata runataka rikungichikllami. Kay punllakunapi rikushpaka ñukanchikka mana sustarinchikchu kaya imata mikunamantaka. Kay punllakunapi chay refrigeradoras nishkakunata charishkamanta. Kayapakka wakichishka tiyaytukun. Shinapish Diospakshimi Bibliata kishkay punllakunapika mana kayka shuk aqllaypik chukarka kayapak imata wakichinaka. Yachankichikshu imashina paykuna mikukkuna karka, punllanta mikunata charikkuna karka. Mana charirka wakichinkapak. Chaymantami kaypika nikun punllanta karak shinallatak kunanpish mikunata karaway nishpa. Rikuchinmi kayka shuk propósitota charishkata. Kutinllati yuritukunchik Adanman Evaman mikunata kurka Dios. Alli mikushka kachun, alli alimentarishka kachun. Imamantatik paykunaka mikunata ministirka, paykunaka paktachina karka shuk rurayta, shuk minkayta. Chaymanta ñukanchikpish Diospak mandana ukupimi kawsana kanchik. Paypak munaytami paktachishpa katina kanchik kawsana kanchik. Diosqa punllanta mikunata kunanpish kushaninmi, kikinta ñukata cuidankapak. Kikinka yachanami kangi, tukuy ima allikunapish Diosmantami shamun, kikin ñuka kushikunkapak. Mana shamunchu shamuna kashkamanta. Diosmi yachanata munan, pay ñukanchikman tukuyta kushkata paginikkuna kachun, valichikkuna kachun. Chayta ñukanchik riqsirikkuna kachun. Diosmi ñukanchikman ñukanchik imalla ministishkataka paymi kun. Shukllamantami shamun. Shinapish tawkalayakunawanmi ñukanchiktaka bendicianga. Shinapish riqsirinami kanchik. Shuk huyaq yaya pay mandana ukumanta, paypak wakunaman allikunata mana kukpi, paymanta mana shamukpi, paymanta mana kajpika, tukuy ima allikunawanpish manataq kushikunchikmanchu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay.
correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.